Mutongoria wa kiama gia Ford Kenya Moses Wetangula ndekirite kamiti ya ithurano mihaka IBC fujo mbere ya githurano gia 2022. Wetangula arutite murugamo uyu ri kaunti ya Migori kureho augite ngeithi cia President Kenyatta na Raila Odinga tijiganu hotiga ihingirie wendi wa Kenya. Tunataka hiyo handshake iende beyond the acclamations we are having from everywhere to bring electoral justice to Kenya. Tupegue na tukague IBC tuone kama ina uwezo wa kusimamia kura ama hapana. Miario ya Wetangula yokitereri kamiti ino ikinyire makomishona atatu aria mariho ni agiriru kiwatho. Wetangula ningi akigathiri ikinya ria honge cia corona ugumania uko akiuga mbunge macukeirwo kumukira mahaki niguo mathogere 40 gicukari thumu mafatie mahigurirwo thitango. Wale wabunge wamegawana pesa. Wale wabunge wamegawiwa pesa kuvunja ripoti ya kamati ambayo imetambua nani alileta sukari chafu. Wale lazima waadhibiwe. Ciĩgiĩ mahaki cia ũrĩo birigini mũmbunge wa Kitutu Chache Richard Onyonka ũrĩa oho wendekithĩtie gũthondekwo kwa bodi cia kũmũrĩka mĩhũthĩrĩre ya mbeca cia kaunti akiuga ĩno noyo njĩra ya kũrehe ũigananu ona waragania. Ngiribotera Kameme TV mohoro Gĩtaũ, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.